tuyasoma mu gitabo cyo
twishwe neza ngeso za kera ariko umucunguzi amaze gushika guhabwa guharirwa Imana yose twarasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ukuntu Pawulo ahantu muri Antiyokiya i Pisidiya nta rundi rufatiro rw'ubutumwa Pawulo yababwiye kumviriza umwe atashoboye kubura umwe kuzimu kutashoboye kumugumya nta wundi yababwira yemera
cyari igihe cyanyu cy'agakiza ngo batabashugumirwa batabara baramushika baramutwara umucunguzi akomeye bagira batemumanga ngo abacamo arirenga kuko igihe ciwe cyarenganye ariko igaruke kuri we muri cyo gitondo n'igihe cyo gukwiye kwakira agakiza kuko nta gakiza nyuma y'urupfu agakiza twakaronse kubo uyu mucunguzi wacu rero akomeye Zekariya mubonye mu gice c'icumi uhereye ku murongo wa kabiri tuhasoma kugera ku murongo w'indwi abona uwo mucunguzi aza aseruka ameze nk'ibuye rigumye imfuruka kandi na Yesu yarabivutse ariko aravuga kuri Petero ateruye Petero ndakugereranije n'ibuye kandi kuri urwo rutare nzokubakamo ishengero n'amarembo y'ikuzimu hazoshora shengero ry'Imana shengero rirafise nyiracyo Yesu yaserutse asanga abigishwa bafise ubwoba batamizwe no gusoza bakigize gutya baza babona umuntu mugabo wowo bibaza ngo ni igihume abegereye ahagarika ikiyaga n'umuyaga bamushize mu bwato biratekana baravuga bati uyu ni umuntu ki umucunguzi wacu arakomeye ntihagire ikintu mubangikanye oya umucunguzi wacu arakomeye Yohana yarabyanditse avuga ngo baramwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana abo nibo bizeye izina rye yaraserutse mu gisagara cy'Inayi usomye mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Luka igice cy'umwere ku murongo wa 13 asanga umupfakazi yarashoboye akanakiriwe kandi uwo mupfakazi yari yarakagwajije akana kararemba akana biranka baratekera bagiye guhaha biritugira ngo abanza kwegera uwo mupfakazi aramubwira ngo ntacurira bamufashe iyo umuntu abuze umuntu baraza bakakure benshi ariko indemesho zabo ntizishobora gutuma ikigumbagumba kiba kiri mu muntu kimubuza ko ashobora gukorora umusatsi akarira ariko Yesu umucunguzi wacu akomeye ariko ibyo birakore ntavugavuga ariko iyo avuze aravuga agashitsa urahiriwe mwene data wowe uriko urarondera kuvugana na Yesu wowe uriko urarondera kuzigama ijambo ryiwe uwo mwami yarambwiye ngo ntavugavuga ariko iyo avuze arashitse kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha bamufashe yegereye ikigagara biritugira ngo ahagarika abahanzi ati hagarara naserutse amen hagarara mu mategeko nta muntu ashobora guhagarika umubyimba atari uko byagoranye nta n'undi ushobora kudubura korobiyari itwaye umubyimba zose zirabanza zikabibwira ariko uyu mwami intambwe